Guys, daghan kayo ni utang si Papa. Guys, gani kung kadako ning TV ha, dako sa utang. Guys, Shopee dito, Shopee dire, utang dito, utang dire. Sumunod niya akong Papa guys, inutang ni sa M4 guys. Dako pa yung TV ha, dako pa yung utang. Sus, kamalas. So guys, mo na niya yung TV, dako kayo guys, pero utang ada ito guys. Walang takibaw guys, nga utang ada ito. So, ako na ko atong Papa guys, ben. Sus, hayang-hayang manaday ni guys, no? Ay, utang ng lotion guys, ay. Utang sa kong inahan ba? Hayang-hayang, mura biyag, why utang? Aw, ari dun tong kolektor ron. Aw, abot lang kahanin Papa. Abot lang dun ni Papa kumanhay dun tong kolektor guys. Saon kahanin Papa ron, asa ka siya mutago ron guys kung naay kolektor. Aw, asa ka dun mutago ato lang tanawon guys o kasan siya mutago guys. Anhin dun tong kolektor ron guys. Basin paggabi kay magdalam kuan kolektor guys, daghan kolektor jud guys. Ambot asa jud ning tago si Papa. Ambot lang ni si Papa guys kay maraguan jud ni kay ikabayad guys. Ampun utang guys. Jud ni kabayad ron. Unsa na tong kolektor guys ha? Ayo. Ayo, kolektor disimkor. Unsa man? Kolektor disimkor. Papa. Unsa man? Kolektor. Ha? Ay, kolektor! Uy! Ina, wala ko! Ina, wala ko! Ina ba? Ato ba? Ina, wala ko! Uy! Sus! Ina, wala ko ha, ina! Wala ko! Wa man dire.